Kublai pi iway perok janga kamtam ki subscriber ki like ki share ki komen ki jong pi baro temta ngala pen i pi ya kaneka video ba men ngala keren ha kaneka jaka ba mentakasi kejingwan jong doktor ban skemar bo bat ba arden ha kaneka jaka te haba ngapik ya ki ba iba wan ngap ya kaneka meeting hang de ha komplek market te kidang long ki baduna bha te subha share ya kaneka video ka jonga saki perlok ke jongki sa komen hapo komen kamno pisneo kumno pisneo ya kaneka jing ai jing keren jong ini doktor baskem ba hato ka WPP kadang yo na em ka jing kersan na upaj ba jong ka west kasihil ha kaneka keti ha kaneka election siteng samoi sing ba penpau hapo komen ki jongki nang ba insul ku kumno jing kersan ka jongki paj ba jong kanong stoy lane idon ka kaban ong hapo komen sa komen hapo komen jonga ba nang bangan penmi biang ya ki wei pat video akan ka por la ban sakhi mentang udang tuna bawan ban sengap ya kajing jong di doktor baskem haba pej ya kan ka jaka makan ka jaka dei kabar dulu yang semua menyetujui yang kini ini juga amat ke Voice of the People Party. Hoi, kumakaw keren. Yang ladan na rupasang. Pagkajingkong ke juga ke Voice of the People Party. Kampatay yang kapan dia dari election. Kajingkong ringkas juga kalong yang kapan Bitcoin. Yang kapan ini hang atau kesilam kapan ini Berhakikat Iban Bud. Kawai kaba bendong ya, yang kapan dia sok silang berka Voice of the People Party. Kadai kajingkwa kajama, ya kapan Kirsan, ya kanongret kaba iba adan bela bersayamai. Ila sang nalu sem arajar sipau. Kata kadai clean politics campaign. Abang apa yang kajinglong jikman nak dengar kajongi. Ngayon baka doon ka sundrum, ha ka sensa ka khara, ka doon kita ka jing sensa, ka bombay, ka bangila mo noong ini, baka doon sipon ka jing bamsak, bad kata ka rupang yada election, ka bom itatak, ka bombay ka rupang ka babha, na ka banta ka itlang ka